Ассалому алайкум, ҳазрат азиз, шумо дар канали Таҷик на хайпи қарор дорем. Так бародаро, чӣ гуфтаниям, нашоти ноткоин, тонкоин ва ман шуморо гуфта будам ки чӣ криптовалютаро бихаред. Так нигоҳ кунем бародаро, нашод объёми криптовалюта чӣ гуфтаниям, нигоҳ кунем бародаро. Вақте ки нигоҳ мекунӣ покупкара, инҷода объёми шондагия дидӣ, точка объём, вақте ки ягон покупка продажа бисёре, барои ҳамун соотношение ҳамин чиза риск мекунанд. Дар ин момент мубайндай вақте ки нигоҳ кунед сопротивлениеро диден, объём вақте ки мисол дигада меғалта, дар ин момент бародаро пробития бисёри дар ин момент на ноткоин нархи одамо бисёр чӣ мекунанд, агар даже падени сахт шуд, дар инҷа манъ мешавад. То же самое история нашоти тонкоин. Нигоҳ кунем бародаро, крупни дакиҷое ба дакиҷое. Дар ин момент мо консолидатсия инами уровне, ҳама да қини задан на ин уровне. Баъд ида мезгара, яъни объёмаш калон, не ки агар мо на ида тара бизанем бародаро, мо пара мерем. То же самое связано қатъинаи ина нигоҳ кунед старый ценара, инҷода пробития, нигоҳ кунед агар бизанем, даши пустои объёма метавонад ки то 4-5 бирава. Барои ҳамон бародаро, объём обязательно важнее. Так, чӣ хеле ки ман прошлый раз шуморо совет додем чӣ криптовалюта бихаред. Ман ду криптовалютаро тон гуфта будем, тон профита гирифтем размери 300%. Где-то инҷода совет дода будам. Вот, баъд ноткоина пешакӣ примерно инҷода совет дода будем ки бихарен. Кадоми харид оша, кадоми нахарид пускат кард. Так, мо ноткоина ҳамчун бисум гирифтем. Дани момент опа котико кор кесан, обязательно бародаро, обязательно бадроен залетат кунем кетизен, ина майнинг фирмаи ма. Так, чӣ гуфтанем бародаро, кадоме ки сомневаться мекард ки мисол ма ноткоинома фурӯхтам, не, ман ноткоинома қабидагиам. То же самое бародаро, ма чиро оӣ кардаги будам, ма лонг оӣ кардагиам. Чӣ хеле ки дидин 1700%, дина бад 2100%, не ки к сожалению not галтид, стрелят кард, бо гашт обратно. Барои ҳамон чӣ гуфтанем бародаро, обязательно телеграм канали моро подписаться кунед. Ина $500 тупа ай ноткоин вардоштам. Так, телеграм канали моро просто так ёфтан намешавад. Обязательно приглашение хотяй, ссилка дар таи видео бародаро. Вақте ки дуромаден, дар таи видео аст ссилкаи канали мо. ҳозир нишонтон метам чӣ хеле ин ҳастай. Таҷик на хайпе. Так, инҷода мо голосование рафтесай. Так, ина нигоҳ мекунем, показаниеро нигоҳ мекунем бародаро. Показаниеро нигоҳ мекунем. Примерно 50% одамо ҳамин группаи мо маълумот мегиранд. Ҳамчун оила ҳар кас дар чӣ хеле ки мебинем характеристика ва последний одамое ки пушаймон шудагианд ё ки не, марҳамат, примерно 40% зиёд одамо пушаймон шуданд ки криптовалютаашонро фурӯхтанд. Так что бародаро, обязательно телеграм канали моро подписаться кунед. Ду намуд криптовалюта дар ин момент мо добиваться кесем. Кетизен ва Hamstone Combat. Так что бародаро, обязательно марҳамат кунед, залетат кунед, пока шанс ҳастай. Так, интернети ман мурд ростига, компютера кашидам. Так что бародаро, Hamstone Combat. Баъд беғайр Hamstone Combat буде ки ҳамаи лайфхакое ки ҳастай, бачаҳо фир метавонанд сразу Hamstone Combat-а. Мисол 5 миллионов монет, неҷада пацано фир метавонанд суратша
чихе сразу бигирем. Обязательно, бародаро, подписаться кунед, класса биҷиқем. Баъд обязательно возможность дошта бошед ссилкаора дар видео, дар читаи видео мемонам. Обязательно ссилка переходить кунед, ки бонусҳоро дополнительно бигиред. Хамсин комбат ва кетизен. Кетизен бояд постоянно кор кунад. Бота мехари автобота, худш кор мекунад, добывать мекунад.